Kejar, mau lihat mah dihamu sinaga. Tidak kamu dikit tu hami tulangmu tak bulu. Soni mah dihamu berenami syahan. Ya itu lang kali. Tokus kaya mau jauh-jauh selalusan. Yo kamu jauh-jauhmu na sopa pun namin naro hami. Ibu kami nak spiritual di piring bapok ibal-bal pasalongan. Piring batu di musal juru-juru mak kebang momongan. Horas mah kita, soni mah tak bulu. Horas mamang boru. Horas kurang. Dikokot jojo muroro hami tulang muna raja kuku. Dibuat akan tulangmu doh tulangmu parkue bir. Asa bir mabok kibal bal pasalo ngapi. Bir mato kita saluna luju-luju na kapana mota. Itu tulang. Tung songoni memang baru parkue bir na boy pasar tami sana ka tulangmu raja kuku. Dok tulangmu. Do rombongan. Arong hatannya dua-dua nama dotit di mana dinoba golang-golang pangarahuna. Tung songoni pena boy pasar tami tua muda lek kami pada foto pamurun nami tak tadi batama namang kopi pas-pasuna. Bisa raja kuku. Siahan pasat kamu patikin atau hami, bona tulang manurung don, bona niari manurung song-songi nang hula-hula anak majai manurung. Igok kedo jojo muna dirapi ka mangurun anak don boroni huriai, sia joroni tu hatta majalo paso-paso padonga saribion. Nunga sahantami ti bogonya lamang munon, mangusun boras 1000 boras spiritual di. Soal datang situ cuma dengan nami firma pak di baul pasalongan firma tu di tasaluna luju-luju nang akap pangomongan Betul. jadi masih bapak kurang-kurang pangarahuna tung songoni memang buru jadi di sonika ulah-ulah memangangi saha kemaika asal mempersingkat waktu aja Tulang. jadi dia mau amang buru nami doho sude akak keluarga berekku di bet kamu dojo muna Tuhan naik tertimbale mata dana kita nasi keluarga di mana kin mata jalo nakin pemberkatan sian ni amat pendeta utusan sian amat gedata saya enggian mah tutu keluarga ni berekku ibe berekku saya menjadi contoh keluarga nadenggan saya anak marboru mahamu tujulon asalam tambah Orang muna dibuat kamudo pargue pir pargue 1000 ini asal nami masuk menaruh tua pir harato kinin hokas harato tubuh pir to dimadingin horas manang tubuh matubu asal bago nama hantu
marsobahamu moro tuk somonipe na terbaik kami dangalani hulik kami akatulang tung nartangian mamu tujulan neriom asabui uding musye tujulan neriom patupon namin jalan namin marsoba marudupok kamu asal honon namin masomonarat na tua di mana tinoba gulang-gulang pengarahuna otik sesadia na terpatu pahami asirohan ituan segurang ma pinasuna sidok butiman katulang sobat nasida nang dipasang nasida tu hita gabi macam orang sana mata hita mau lihat mah dihamuna markasihan gabi tu pora-pora horasa motor toris gabi kamu jalan mamora mbak itu adong hata nama tua asabago do nama hato dulu do angkon nama robian horas matok kami nasa hula-hula macalo marlibaganda mah dihamu sika na mangalean oke na nang siduk do naing sian hami nasa hula-hula mula molo nang radido tet dari bet kamu na asa mangulok kami amang markasihan
Dang naman kulit kami. Alayan dia mama masuk-masuk buhat tadi bata siang dia madong useng. Perjumpaan tang nabi naringgan. Boy useng tapatupak karena muli jalan nabi naringgan. Itulah. Kami yang nami tu buhat tadi bata. Tu beri nami doot. Ibe beri nami. Asa tu balala ma tu basitoru di loni perbatua. Tu ban anak mam tu boporu. Dongamu matong saroma dua. Dinang manortor hamu di bagasan stikion. Kuberek kami do holong di rohamuna. Di namar meme beremuna nang apala bonani hasuhutur di bagasan stikion. Bilas ni rohamuna di pasahat tamu do ringgit situ suarai. Anggia matutong tujulan naran sari tupak di bataman. Tugajang nama hubur muna tu hipas mana hamuna katulang. Asa adong tutup memudai hami tujulan naranion. Asa rohanon nami masoman nerok na tua-tua. Bago na marharto mana ni agata durabian. Horas mahami na majaro tugadana di hamu karbongan ni hula-hula nami na mangalayan. Asa hatani matulang. Ako mo tiyo di ba panuhatan masih tiyo palo butuh hasa-hasa. Kita mari pasong sa darion ima dirus ni Rohanta na maguluhon anak ko kay Ibrahim Rohanta na majala pasong-pasong pagmasara peon sa tuwa mari tinapasong ay beras doro. Pero din kanon di na lekket di tao pangakuan raja nami. Dirus Rohanta ima majala pasong-pasong pagmasara peon anak ko tay nung mabe dibuhui ibu kerajaan nak ula-uli alas topoldo o pagkusima raja nami. Asa saat kami ulonon rumah kami mengalap ima permainan orang kami asa rapak kami rok nasida nalaho majalo sidi angka namar ulon kami songoni para janami jadi son rukuk kami do ima boraspir namar dongan debat si rata bulung rohin istu sara kusonope sopan rukuk nami tangkus nami para janami kitip sopang tanggul larang guna otik sedia naboy tarpat kami marko berita tuata mamangkui pasu-pasu na iya sebenarnya dengan jalo matutu jadi mulai ma di Tuhan mulai ma dihamu di keluarga besar amang guru nami marga abarika di pasahat kamu dunai dison hingga nahot dohot parbuapir dohot napurakian dohot ringgit situ asara dalammu saat tubuh dunia alaman namin persata biamu nalau mangalap guru nami nagabe parmain muna dohot anakmu nagabe hilang nami buhamula behok kami mam amang guru ada sarohonon nami ma soman neruk na tua-tua bago namar hal to mana gata durabian orang semahami nama jalo batu ni debam muna asiruhan Tuhan segera ma pinasuna jadi amang guru kita ma musiki asa tubuh permenmu. Gara-gara jalan ini kita semua tolong ada di tak. Nama nami asal tubuh kami ima. Anak kami dong permen kami. Ngomong udah bang, kerja mana bang kusi. Bisa kumahan. Gabi. Mau lihat jadi songoni bari kamu sudah angka para jauh nami. Mau lebih kan sumisi yang satu serta bete raja nami. Gabi yang boleh cuma di dalam mula mula. Jadi songoni mah disompai dari pun. Di Beliganon, di Roha, di sini lagi di Jujung, di Sido, taruh di Jojak. Pinasahat matuhamu amang natutua, narong di Raton. Semua dia masuk malna. Kami menghitung matuhamu nak. Masuara maju raja nak.
narosian gepolan ala dinya kamudo sangap tuhita na hamarang ginalong di hutaw. Jadi molo konsep ni ulaun sarupa dodo di gepolan sarupa dodo di son. Sedang badage sadara do beta dorang ko terus dalang mak. Sungod dia mana ibotomi sungod ni mamay. Makota permetta Majalo pasu-pasu perdo kasarepion sa Tuhan tamarahite na pasaw na di bagas joray. Ang giyak mah tangyang tamay gabi. Keluarga na berbahagia na sida si Habiari de Bata. Si pertangiang na burjumar minggu. Di pasu-pasu man na sida di perdagingon. Sungunima nang di pertodion. Opar tulas ni rohata sa darion. Nung nga betutu di sok kita kanaman hamaranggi. Ima bonasuhut ab barita silo raja. Sunguni paparan nagpunta. Nay marata borbor marsada lipong segala dohot. Boru bere bebere. Si matuani boru. Alani sa darion matutu. Nalahon manggarar ada nagok kita. Tula ulata hokbar to karuhu ni paradaton las maruhatta. Alu-alu otomatar martua di Bata stop paparlulutan nang mamaso-maso nga nanon asang giat isa na mamukar di mangujungi jong-jong iba na mariti kodina mangalelas ni roha da mayon do papasu-pasu tuita sa luhut na bedamang ma alu-alu damang ma Malate alu-alu ma kus kondator amataraja na to sa rimara Malate ma jadi lasnur nami sadarion nang nomor sangat tuhat tabelon nami dulot ta sadarion gabi pasu-pasu tidak saluhna atong amang naman nami kanyalang managon piramorhat botari parindan nasusuk perlu penatabo nang sa patolas nung atakas di botoho bedamang ma kabar kusi jadi wah ita masuk ke joy tabang sekalian madok buruk ta sudah mangaliat bana sama Malaysia sang itu nasa malima jadi 75 anak pun nami permain nami asa sepok kami tuh amun Somos dos, ira
Asa usabay kami, Jamal Paul Habi, si Majujung niya Karajaan Imurun, Madama Manapartusi. Sabi-sabi, baik. Maisa.
horas ala rong rata. Jadi sokonima dihita nasa ururan hula-hula ni panuruat na didikyon. Wala itong parjolo bihami magorahon haroron niha parsahak na pataboton presa di pamuruat na apartikyan nong basatay pe ni God tuamu sa luon na raja ni hula-hula ni pamuruat na buti ba sa kami ima di naman kalong pamasumasuhon parbugason pero namin do buru namin ang kaning sa bagastoro ni Kuhani itong masalas rohan namin sa kami ula-ula muna di basa namin dilas ni rohan namin raja ng buru di bok kami ng kaning ima songon boras si Pinitonti agia madudu manumpak abat-abat ko di bata di ako sa luon na tad lumubi di bera namin do buru namin songon hata sinaduduin naman dokon pirma pokti bulbol pasalongan firma ko di mo sa luon na luju-lujuma ng akapan mo tadi madudut Siswiro ko katutulong mo yan kami sa aming magkasamo tulang tulog todo kami iman na paturukan may kami na kami asapin ito matulugan tuwa di ba ibu kami daw may sibig mako tangi ang pangidon namin asapin ko mo niyak tulungan kusuni pe Biamunga yang aku namin nabuit at patupahami si Titi masuk pahulong mga rumah kusuni pinabuit at patupahami iman karingot na pisidogon namin si Bora sa Piniton di bahasa ini asli maruan kong matua di bata sa itugulang mapinasuna nauli di bulan na din ganon ima digok kondo jojo muna dinang majalo pada pasu-pasu parong sari peon ima anak muna dot buru nami siapa joro ni Tuhan tainon digok kondo jojo muna siang hamid tong tulang muna dot muna tulangmu dot hula-hula na marang-marangi dot hula-hula sian para nama hamid dengan ujung subina di guaran muna rakim rodo tok kami digok kondo jojo muna dina kali di mon hami sama boros sibiri todi asasi honda tutu mada hono asa piri main napoki bol pasalongan piri pato di mo mang boru nami salhutna lucu-lucu man na kapangamon madutu tu songoni pe ala nalaw manortor na mahami bamba parguan-pargusi di sima gudang mula-mula na sima gudang sopa sima gudang liat na das padungung ba tuan tu kuasa hata tam do be Lang sopa daw mula-mula mah. Sopa daw mula-mula pa pagawan masalah rohan nami nakaning didus dahit ka tiar roro nami ima di kamu songon masok-masok bahami anggiat madudu marumpaga matabat kuali batadi hamu saluun na pamuron nami disok pa di humunay na pinasak muna duhami asa dapat sa ulo na dua asa bakot man naman harto dolo na parubiyan Musim Poron Negolan Kalimantan Laluswe
amat tuh pertama aku dapat kopi pas lunak. Mata tuh. Jadi pada saat di Raja Saluna bahasnya di atas medan kita saratokan gak bisa ada horas. Jadi buat di Raja Liboru memiliki kita ada opsi orang muna ada sehari aja. Oke bagi doamu mak ane ingat tamu waktu nangkap pada 2 menit. Saluhun na sabi-sabi namin yung Raja ng Purnami binuan na mulkiyo pinatupanwatan bayan ma permusin namin si Tiyo Paduma kuasa tadi si permata ikaw datang sareno aku kano hosia selamat tinggal di amunan selamat jalan di hamian horas bebas apalah sahalak baru pung nami tuan mangelam narong di tahun baru ni tuan mangelam isa benda pamacalo Raja Hinalang jalo tong Pirma tondita saluhuna saluju-luju manang pamamuan asa si Titi masih golang-golang pengarahuna. Oke, sesadia na terbuat kami sian hula-hulur muna. Asiruhan Tuhan segurang maha pinasuna. Sahab masulu tina gunung tupatian nung asahan tuboguni alamang Muhammad biasa tikion. Sesahab mahika tupang kabian sahab manang tupang perasa. Udah mula-mula pero untuk sompat. Dia bawa hari reunion di bulan Takasol di tahun Pangutanon di naum dos roman dia kena kontai mamuka pada masa rebelde baru naum madalot dalam nunga tahu dulu kontak kali
mabuk ke Panduga Saripeon iba saya dapat dari Batam masih tidak pasona akhir itu rumah tangga yakai nak kotega di rumah tangga langasei hidup dari karena berkulu berkulu tumpahan yang waktu berkulu di Batam jadi kon pasah atau kami mak kisah banian berhidup sebetulnya sepanganon kalau saya tahu berkulu sama terjadi tang boleh tuh berkulu kami karena itu Islami untuk berkulu kami kita muna juga ada jika kami di Pasogoti lau marwata kamu raja di gula nami raja Syekhan asal hono matutu solat kedua asal titi pada kau magolang-golang tu pakai lauk nak bina utik sedebe tudu semangat na boleh pasok kami amat pada Batama nama kopi pas masuna maju sangat masulu sangat maju botian di gas pengasahan majalo pasu-pasu pardogas Saripeon di anak kutai saur mahitan mahula berkuru sangat kepangkabian sangat bertong tupak kolasan betul Pak dalam kita dulu letak salam sehat Pak Teh salimat dalam manusia jadi sama lima ini kita tu si Madokon si Malohon gitu kalau kami hahan hela namanya kapea bah jauh naik dekat pangna padahal kamu sudah abang baru Naboruna lain batu semua romo masakan terus romo teh hamu nama tubuh sudah butar kami nama tubuh sehingga sonam mai nama tubuh nama kamaran dia lakukan berita pasak nama kamaran dia berita pasak itu bayang go nahuran dulu niat pinomak dua naik saya kamu tuh selesai kalau tu piring saya naik nama tubuh kami baru guru nami nasihat sudah tinggi nyoma di boru nami saluhuna boru ni nai marata nasengke polan do dari hutaun santai makin di santai nyoma di raja doka tubuh nami na udah mutami dari hutaun nama doka tubuh nasengke polan nama nyom di boru nami doka hela nami di hari nauli di bulan dari ganon di nama jaro pasu-pasu pada masa Saripeon kamu itu bisa rodo kami hula-hula pasahaton tiga pekala tua marola di pasahat di atas di delas baru untuk semerope natar pasahat kami sutuk manarita hamuna Amaronal ang giat makoholas di rohado pasu-pasu parhitian majalo pasu-pasu sa dibata asal horon nami masongon na doon na dua-dua opo Deborah itinatinoba magulang-gulang pangarahuna o di susadia na tarpatupahami deke simudur-duron asiluhan Tuhan sigurang mapinasuna matutuk sahat main oke Amani Martin pinasahat ma tulang nami sinaga dulu Amani Freddy mamar pangilok kita tuamat dari Batam ya karena udah ada jadi dari Marsugut asang giat mangudurang anak mangudurang guru amuna Amani Binto sasirowa di hamuna Isong pa boy dek na boy tarbay kami arong hata na matura. Opo Abigail. Hindi masiko pa kulang para. Opo Abigail. Oh di susadia na boy tarbay kami dek tigulo muna. Say tuhat na matong mamaso-maso hamuna. Pasa ada muse. Sehingga pangalamon. Sinaga jalan. Tuhita naman ng katubi ng pagkapunta na narata. Pasa ada ng katubo ni sosada ba. Ng katubo na ang pili sada. Pasa ba do sa tumulunta lebat lo. Rodo ami bere tulangmu. Isun nasian kebing do satu kuning mabot de kuning nama bob dek kasi dulu asal kuning pinggah pangalan mon masuk mon Tuhan batu munai pinapar di sana munaja berapa mon asa berapa nami sini masih lupa kolam-kolam pangarau pinggah pangalan mon Tuhan di Limpong kugulang mabinasuna Limpong jalan Limpong tinggal pangalamon ima dinalaw mangudurhon anak dohot bodo ni huriay majalo pasu-pasu pardong Saripeon marhite-hite na posona disalani beto ang mangidil pihami lohog gomos tuho asa ho matotong na mga ramoti dohot naman ni Roy hami sa luhuna suang soni na suhut para anak dohot paruboro di na manggaradaran na sida tuhula-hula na sida margasiahan Homa naman dongay na sida, homa naman ni... Marhili-hili kasing udon
si panganon na ko pangakami ali Tuhan tumpak pasu-pasu may masanggiat makoron gugoy dohot hangi pason atong ananong dibuka hulaw no Tuhan siyan mula na sa hato pa kau pasan ako di guarmu las niluhan ang ninasiya alani ali Tuhan sahat di Roma ulaw no sahat di Roma ng ulo namin asin ni rohan ni Tuhan ta Diyos Kristus dogot tulong ni rohan ni Bata Ama dogot parsauran nito di Purbadia ma naman dungan ni hamu olah inoro di salilin nililin na amin pinasahat tu kaiduan ni Hasumuton jadi maganda balik kamu sa atok kabunta bere ni bere dogot ni haro di raja ko kasaruta lubog na raja ni kita kabunta Alas di roha masalah dia si sobat bina ketemu bila macam masuk kau doa ni jaga joro itu rantai bagi kena pesonai iyo apa mori ahoro minani oni hajui mana dia galena tobu ibana Todo
Jadi on roh kami sa tunga-tunga ni Huliata. Siya tunganina dohot amat ka magpanalado. Anon, adong do song si pasaton namin song silas birohan namin to kami ko nang hasuton. Kung song dia penot siya nilas birohan muna, siya nilas birohan namin do pasahaton ito kami asa. Jadi asa jumulo kami pasahaton sila nagalga mahikit puji-pujian asa dong sa mga dolang ni rumah tangga niya na kota wakati titik-tikin ng rodope. Jadi pasahatan na jo so may puji-pujian pati bihorang namin dito mata-mata ito na. Nauli na. Puji-pujiannya lah disimak kamu. Jadi boleh songon los merohan nami, adungan non ho pasahatan itu kamu, asal dehonon ma. Otek kinalang dari sihatan, judalang dan dari Ulas diroha doa dingolkon, dingolkon, dingolkon. Ulas diroha doa dingolkon, potong diroha kon, mauliate. Ulas diroha, maringan tolong bituan dia, mauliate. Ulas diroha, maringan tolong bituan dia. Akan Tuhan, dimanapun nanti kalian tinggal, semoga diberkati pekerjaan tangan kalian, kehidupan kalian, dan segera dapat momongan. Jadi ini ada dari beberapa teman-teman yang perantauan yang mengirim, dan ini dari ada juga Naposo. Apapun isinya, berapapun harganya, terimalah itu ya kak. Jangan lihat dari harganya, lihatlah dari kami ya, walaupun cuman segini aja yang datang. Jadi itu aja, makasih. Setelah ikut lari terus oleh suasana yang
apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan,